Asante Achim North nyina so ye Asante Achim agogo esi ncheni a baby a yedi dwa ehwo so etoso mienu aya Asante Achim Ananekrom adwade ho sam kwaso pa enam sade hye dodo no afri atife do mantam na abebo sese wo ho ne ntino eba ne se nkonfam ne nwan no mo ne ndie chese awuo no mo ne nkate ne ade esi apa dodo mu pa no a ehwo aya bia ya betimanya bie atom na so emfa ho se wo mo di dwa banche ne bode ne aburo ne ade nyina wo mo to ne dodo mu no baby a wo mo tena edi dwa enkoye edwa ne wo bubu a ada ho cha na so seria aye hwebu ada sika twitwiri dia won matua ewa adwade mu ma assembly ne nyina no ekame akwase adwadefo yi won mo kire mu a wo mo nyanya so mfa so dia bia eno nti wo mo dia de sra efa aban krache pani won manyafo Francis wotibu atenim afa won manka samra hye badwani won manyafo kwa me ande apia kubi aban ane woni a won mo ye eku ahodo a wo mo hye aban ase nyina sem Asante Achim Ananekrom wo mo dwa no ebubu atepa adwadefo ne bre eno timpanifo emra won msra ba mo adwadefo ma no won mo sem bi eniem ahwa yetie enam se na kai abo akoladi abobo ya na abakoladi maame ba akotso nti ebi mi pesa ka ne sa na ka na fa na so ensuo ba ebe awia su yeti ti na yesra bansa ba na ye mo na obi biara wo tie ye o ma ye mo na ye mo no kra yedi ga ha me ri ba bi asena yetena awiem na or paso so mo papa si maka na mo ba kra na yetu amika ebia nsuo hwe e wa ha no ya to abato ye hunu so abansa wo ba be si dwa ma ye wa mesi we de yesra abansa wo mesi dwa ma ne ye bre o ha ba ye sre no e da sre de kete na etu na ni wo mesi dwa ma ne ye bre ye wa Ananekrom adijo aso ye ni ba bi diara ye betina ye sra abansa wo ba boa ye Ananekrom ye dijo ne bi bia e wo ho gali wo abro wo ngati wo enfonchi bitia wo joma ha na edo nso so ye ne binsi nyina ye wo awon nso so ye ni baba wo tamilo nyina ne nyina wo nso so ye ni babi a ye tena se edijwa anti ye sra ban won ba boa ye ne nso nya babi antena endijwa no awie ku ya wa jomu ye sra no won ba boa ye wey ayadwadefo ma wo mo di dwa ewa Asante Achim Ananekrom won ma di sre bie wo mo di to akoma kase anim assembly mai won manyafo Peter Abaje ya wono kro na so Asante Achim North ho NDC amanyoko ni dirimo won na ye chairman eso ne santwerofo ekasai market kesia wo the whole of Asante Achim North eni so o market wa hanu ya so we agogo market free one ma the next largest market here Ananekrom market na so oba hanu ma market na bu for the past 4 years na wasi ye fa mu dia ya ye dia foda assembly no e dia tanya tembia ba ye budget mbete ba na ye yi afu market ni se de chenete and this coming this year and almost say your boss and komo e ba bi sia mai be me no ka say onu mo timi AC market no etino so ba obo se ma no ejo omudie ebi mo tinsuo na diku na se de kusu pe ende mo moto nyina e be si anu ntimi ya koso akwa se aban se aban ni ye mboa na onti ma mesi market no mai anaso se NGO bi so interest na to do ma be si market na mai ono mesi o si na to ka to di bitu a market ka ka o se e for free manu obo ebi fu dokuko ebi fu tetima ebi fu edra eno mbe bi gwa wa hanu enso so nwu ba bi a ebi gwa no nti aban ye mmoa na se etimi se market na enu ada ba ma se etimi na a lot of revenue a ebi se bi aboa district no it is any people do what interest not for bit number be secret na bit number private partnership Onomanyafo Peter Abaje Ananekrom electoral area wano anaye assembly mai Asante Achim North eho NDC amanyoko ni dirimo wano ene san ye chairman